Sljedeće pitanje je da li abdest kvari pozdravljanje sa muškarcima i, na primjer, isto rukavanje i poljubac sa ženama na obraz i kada se čovjek zagrli. Znate, ako je stvar među žene sa ženama, onda ne kvari. I muškarac sa muškarcima, kada se pozdravi, ne kvari. Isto se kada se zagrli žene, na primjer, ako je došla neka žena u džamija i onda druga dođe, ali obično kada mi dolazimo u džamija, onda oni ljudi, one žene koje sjedi i čekaju na namaz, i ako dođe neka druga žena, onda samo treba da kaže assalamu alaikum wa rahmatullah. I onda one koji sjedi, one treba da odgovori wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne treba da se ostane, pozdravlja, poljubi, nešto, zato što kada mi čekamo na namaz, onda najviše treba da mi poštavamo Boga. Zato što namaz mi klanjamo radi Boga. I kada smo već presutni, kada mi sjedimo, onda ne smijemo svaki put kada neko dođe da mi ostanemo, kažemo assalamu alaikum, kako si, šta ima, ne. Nego samo sjedimo. I poslije namaz, onda možemo da pozdravimo, da zagrlimo, da pričamo takve stvari. To treba da mi imamo u praksa. Ali ako imamo još nekoliko vrijeme do namaza, mi smo došli ranije i neko je došao ranije, onda možemo da pozdravimo i onda možemo da poljubimo. To nije nešto tako zabranjeno, ali to žene sa ženama, muškarac sa muškarcima. I za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada neke žene dolazile i onda je on rekao, ja ne pozdravimo sa ženama. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad pozdravio, čak kada neka žena prihvati islam, onda on samo rekao da on riječima da oni ponavljaju ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, tako stvari kada neko uči kalima šahada. I zato naše žene, muslimanke i isto muslimani, naši muškarci, oni treba da imaju navika da ne pozdravi žene. Na primjer, kod kuće, ako može da neka žena pozdravi za svog muža, ali ne smije prijatelje za muža ili neke druge osobe. Isto, ovi muškarci, oni ne smiju da ovako pozdravi sa druge ženama. To su Islam tako napravi, zaštiti prava žena i za takav način mi bi čuvali sebe od šetana. Zato što šetan uvijek pokušava da čovjek ide na njegov put korak do korak. I ako mi čuvamo sebe od početak, onda ne može da njegova napad uspjeti protiv nas. I to treba da mi pazimo u tome. I nije samo za namaz ovo da se pozdravi ili ne pozdravi. I mimo namaza je žene ne smiju da rukovaju, da usmeno možemo da kažemo bilo kom assalamu alaikum wa rahmatullah. I čak i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, pozdravite assalamu alaikum koga vi poznate, ali koga vi ne poznate. Svakome kada vi sretnete usput možete da pozdravite assalamu alaikum. Ali kao sam rekao, za namaz to treba da mi držimo ovo pravila. Kada smo u džamija i mi čekamo za namaz, onda ne smijemo da svaki put ostanemo, nego sjedimo, čekamo. Ako neko dođe, on samo usmeno kaže assalamu alaikum wa rahmatullah i mi usmeno kažemo wa alaikum assalam wa rahmatullah, ali poslije namaz može se da pričamo
ili mi pozdravimo, poljubimo ili odvojeno.